večeras ću ovdje govoriti domaćinski, zato što se tako i osjećam. Evo. Ali isto tako ću reći da smijem svijetla obraza stat pred vas, pogledat vas u oči, zato što sam 2014. nešto obećala i to je niklo ovamo s lijeve strane. To vam je garant da ljudi koji imaju iskreni nijet, kojima je opšte dobro ispred ličnog interesa, a to su ljudi koji stoje s moje desne i lijeve strane i ispred mene, su garant da će ispuniti ono što obećaju. Ja se sjećam kad su meni došli vaši predstavnici da kažu idemo graditi ambulantu Marku na Marku. To će obezbijediti stanovnici Seoca. Kad sam nakon godinu i nešto vidjela da tapkate u mjestu, da to ne možete ostvariti, rekla sam to je moj zadatak i to sam za vas i za vaše dobro i svoje moralne obaveze i uradila. Zato vas molim, ne dozvolite da vas kupuju za sitne interese. Ne dozvolite da prodajete svoj nam. Morate biti dosljedni sebe. Ne dozvolite da ovaj kraj postaje predmet potkusurivanja kao što se desilo u neposrednoj prošlosti. Molim vas ponovo da budemo oni kojima će se dolaziti po mišljenje zato što imamo jako puno obrazovanih, sposobnih i ono što je Malik rekao, nastavit ćemo graditi i boriti se za ovu državu s perom tako što ćete slati djecu u školu i što ćete ih učiti da budu insani, a ne da budu neko ko će biti sam radi sebe tu do konačne pobjede.